my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Saya uat di gedung dalam kepaksian Bromo. Saya menurut cerita Gamelan Hijau lain hak tembeli kitu masa wasiat di zaman kaladinana bahwa kini ku haga benda pusaka silahkan aku di suatu tempat sehadut disepakati. Ini sini sampaikan melalui mimpi. Setelah sampai di sana ternyata berwujud gamelan. Dijolah jadi kiham dengis jak ketik aja sayup-sayup sampai semakin jauh dia semakin menggaung. Kimak percaya ija kam jajama tanau mit di batu ngiuh di tegahu atau mit rest area ningis ya iya pasti suaranya semakin mendayu-dayu. Mina mau hikungnya dong. Jajama tabu sampai agung jak kepaksian belum.
mo maawa lagi. Ako makakipang. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.